Možda bi istoriju srpskog naroda na Kordunu mogla najbolje da nam ispripovijeda kordunska ljepotica rijeka Korana. Od doseljavanja Srba na ovu pustu zemlju u 16. vijeku do dana današnjeg. Ali ne može. Njeno je da teče, bistra i zelena. Kao da rat nije, a rat jeste. I kad Hrvati potpisuju primirja, Srbima se crno piše. Tako je početkom prošle nedjelje bilo na Kordunu i Baniji. 4 ustaška ratna aviona tipa MiG-21 iskoristila su koridor predviđen za let helikoptera Umprofora na pravcu Zagreb-Topusko-Zagreb i raketirala civilne ciljeve. Na Kordunu u selu Blatuši srušena je ova stara zgrada u kojoj se to jutro 14. septembra budilo 3 starih ljudi, jedinih njenih stanovnika. Joj, živote moj. Joj, kako ću ga ja, jedna sirotinja. Sirotinja bila i ostaje. Kad se to desilo? Joj, jutro su pola 7, joj. Koliko je aviona bilo? Nisam vidjela, ja sam... Bili ste unutra? U kući sam s one strane ja bila. Aha. I ovo je sve razrušeno vaše? Sve, ništa nisam, nema više. Sve što ste imali? Sve što smo imali. A samo je ovako crni dim bio kao u kući kad sam bila ja. Joj, a on, ja znam gdje je otišao, nemoj ti plakati.